Ni igongona ria kanitha riria rihanĩkĩire kanitha-inĩ wa Full Gospel mwena wa Kamumu, mwena wa mbere ya Rugongo kaunti-inĩ ya Embu. Gikaro giki kiria gĩgũkinyĩtio nĩ mũnini wa president Professor Kithure Kindiki na atongoria angĩ gĩacenjia na gũtuĩka gĩtumĩro kĩa ũteti. Ha ũteti wothe ũkĩoneka kwerekerio ũrĩa ũrarĩ mũnini wa president Rigathi Gachagua na aruna ake ũteti-inĩ. Kazi ya kupiga kelele ni kazi ya mtu ameshindwa. When you are unable to articulate yourself, you make noise. Isn't it? When you are unable to persuade other people, you make noise. So musipigie viongozi kelele. Watch this space. We know what the agenda is. We know the expectations of the people of Kenya. We know the expectations of all the people of Kenya. Ha kindikioneka gũkũnjanĩra njara na atongoria arĩa makoretwo makĩng'ethanĩra na thirikari, akĩmagweta ta atongoria marokĩrĩra thirikari hatarĩ gĩtũmi, ona hatarĩ kĩhonia maraheana o ene. Na wengine wanaonanga vile tunaongeanga, wanafikiri sisi ni watu waoga. Kama wewe uko na hasira zako na mambo ya visirani, usituletee visirani yako please, na tuheshimiane. I repeat, tuheshimiane. Mimi heshima zote nimekupatia, but you must also respect me. Kwa sababu mimi naona mahali tunaendelea kuna mahali tunataka kufika. Nige Kindiki nionekire kurutira mukana atongoria aya, akiuga thirikari ndĩgũkira rĩngĩ ĩrorere mũingĩ ũkĩhonio maheni matarĩ na nduĩrĩro maria maranyagio ni ateti kuria ningĩ okĩrĩrio ũteti wa gũthagathagia na gũthonjera atongoria makiria arĩa manyitire itemi harĩ kũhagũra mũnini wa president wa hau kabere Rigathi Gachagua. Tuachane na siasa ya kupigia viongozi makelele. That is wrong, brothers and sisters. It is not right. If you are unhappy with a leader, there is a way of dealing with that leader. We cannot be a country where leaders are scheming against each other and paying young people money to make noise at other people. Hiyo kazi ingine ya kushindana kwa siasa, ule anataka kushindana na sisi angojee hapo mbele. Ataona kilichomtoa kanga manyoya. Atongoria angĩ arĩa mauma gĩikaro-inĩ gĩkĩ moya mweke ũkũmendereria Gachagua ta mũtongoria ũroka akuĩte ngũĩ, rĩu makiuga thirikari nĩ ĩraruta wĩra mũgarũ na mbũkĩrĩra iria ĩkoretwo ĩgĩtũngio. Mtu yote akiimbishwa na Senate, ile Senate ile 67 senators, huyo mtu miaka 10 hawai kusimama, hata kiti ya Catholic Dip hawezi kusimama. Lakini tunaelewa hiyo kiongozi, sababu healing stage mtu akiwa amepata shida iko na stages, kuna denial nini ndio ufika acceptance. So mwache aongee hizo mambo yote ndio imtoke. Na kiongozi anachaguliwa na Mungu. Wewe ukipewa kazi ya majani, ukipewa makazi ya kahawa ushindwe, unalaumu nani? Tumepea mtu mwingine ambaye ni profesa ambaye anajua kunyenyekea. Atongoria makagweta Gachagua ta mũtongoria roya mweke wothe okũguoyohia atongoria angĩ rĩu makiuga moritũ marĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩgerera nĩ kumana na mathirĩ marĩa matigirwo nĩ thirikari ya hau kabere. William tukamchagua akafika, ako na pending bill ya 900 billion na ako na loan imeandikwa karatasi lazima ulipe Eurobond. Hiyo mambo amungoona aking'ang'ana kulipa. Ameng'ang'ana amelipa Eurobond. Ulio kwenda kuma rema umete megethe. Na rema ratonye thirwa thirikari megethe. Mureciria Uhuru wa Kenyatta ni muritu agitonye thirwa thirikari. Mureciria Raila ni muritu agitonye thirwa thirikari. Hadi ya Kabeme TV ile tunakoni Betaro wa Mwangi.